My uncle boy go so chance CJ ebeba yanko da wo krata ni mutew why krata na ba on yanko krata no so me patcho an yemu toto esa CJ bape ebekati yanko nyehwe nyama bi aye o nyame fa ne kransi amen nyame fa ne kransi ye pa sanse oba tan bi nso mu na ate no then so yesi owuro krade ankwantumenye ebe ma abusua yakọ nemo mu dwane je okra nkwa na ye adwane na ye kan yes entinemu bebre na ya me maninti I don't want to get so emotional because I no pay me ra ho obeka se me maninti because we tire na o makro no akwa bebia 8 months onim bebia obi akwada 8 months odi akwada na ja ho and that's one sign yo eja kan ye na kan ye obeka se at the point to be a bema yimia wo kon a eye enhwehwemu a aba che se yemia wo kon a che se wo je ho a enye and at that point nkwada ne mienu nyina wo fie akwada 3 months akwada 8 months enti kerosene egu wutim krompo a woni adwen se nkwada adwayenko adwayenko e wo hwa wase e bodoma na ye kohwe nkrofo adwen mu adwayenko yare ho a lot of people are mad but omo dress na baby say ite na wodi nkwada na ja oye kayese abodanfo wo yemu o abodanfo wo yemu na ja se do musi dress nti ya yehu nti ye besere ye ho ma ne mema nyina se ye kohia se ye pese ye wade a eye odo ene asomdue ene nkwada ne nti to de bia mama yenkele ye SSS no na ye mobra ne num pempen se wo twenso na ma mesrew de bia me ka bra ebra me man se mi ja wade papa ka chem so de me dan ama han ba me hwede na me namu no a me bobosia na me han dan na me kotena single room na me start ya brabo foforo ya na de ya ne say this is why I am now ya ne say we say ebi word ma obetena ho a ye beka ye betufo wani beba wo so no na ye too late that's why we still life you know it's our na we jai no and your problem de ma wana how do I start again but ebia me hia ma ya na me de ma brabo ye futuo mo I'm not pushing say jaya ware but se mimi free ase me jiebosia wo nyesa me amsika wo me jiebosia 2000 am de ko high single room na me started life kejeti abontin se wo se me kwaje me te se plate we unity a na makwaje na me bodo nkomi saa kopim se nyankopon ya adom se mi mpo metimi survive ama baby a madri me kura bitumi nya ka preto ade ade che obi a eni da so ho ma me nua ba ajo a me de ne se eni da so ya na unse we ni nyina ba de hima koma eyen kwada na wodi o magya won kwada na wodi o ko state mu akwada no nya ready for so de ne be kosa state nim ti say me de ba ne say na obi be kan be ma no ya abusive o ye say but ye mema no ye sre wom adie bia beba bia na adie ba kwa wose mo dwe ho ye kwada no dwen kwada ne ho wodi oba ne mpo na wonfa na asem nya hwia dwen kwada ne ho dwen kwada ne ho ye nyesa didi say obedi demwa ye nyesa ye nyini adum pempensuo bia mo na adwene be ye ne say saa na mema nyina atie so bia na nti saa nti ye sre mo na ayi ya sofo no nsoso no se koba se ba mo anim na saa de mo hwe ne nhra eya mo breathing space separation kra mo allow ye dia sori mbra na chechire ye ho e na sori we de nya wade e na sori we de nya wade e na sori we de nya wade 33 years how 33 years we share the trauma wa fam the abuse wa fam now she has given up 33 so man 5 years ka ho an going to pick up the pieces enye BP eya amomwaye ebusuan daily guide obokra 10 NPP class 10 flag bearer race na se nipa makomaku du a wo mu yi wo mu ti so opese wo gina pre frankatuni di bro NPP amonyokuo ni mo no mpanimfo atoto wo mo ano akle wo mo na hwe anoma amfo nyi miense na da ha mampanyina be de che doctor Mahmoud Bamiamfo nyi da ha Alan Kojo Chairman fo nyi da ha Kanadia Kompra kwa Japan so mfo nyi da ha no mo a emu nkomo koso we free no akame ene course assignment no ena wodi mu nhyemu abanti aka ho asema
over 400 illegal online loan operators arrested. 420 something. One more kuta laptop she down who do ma be app say we download you betumi ama loan. Hunsi hunye kuma be we asia want me entua na mo do pictures and social media no mu name no mu shame. Empany from her cyber security won sam so aka won ho makoye rambo arrest. Achi nipa mako ha 400 any a Africa was open dashes to Supreme Court again. Munsam Article 97 haunts NDC MPs. Say a brasso sauce on Barbara Shebejum. No more Baman to Yakoso, Muso James, the Chiquesi the Chi. Marsabajamacha Mehanach say, and nay, Sawa Mape, Yamake or Sawa absent. And fa honi permission awaje because wo honom sa wo be som Ghana for some rasa bedwani ti wo sa wo bam rasa bedwam James Jachi question enye na asem wo court a wo no nko gina court wo na wo aka dom kuma no wo mo so embram rasa bedwam na ased ne wo no na nsem kan ye wo no wo meka into be myself parliamentary proceedings ever stand still because minority feel so mu ko gina obi achi mu nsem e wo ye daily guide obokratem the daily graphic ni ene mu odu papa guide mu aye ha no graphic dem se bode wuro kachire de so amekora no a Mikombebu. The big one. ECOWAS court okays a Japa deal. We no meka koma no makoma ye me yantu de. Yamfa no ntonche ene ye wo sumu yesu. We was 422 busted for engaging in illegal digital lending. Emunsem Canada. Womo aye a cyber crime unit no. Edema police department na kwache womo emunsem eni. Turning prisons into factories. Prisoners officers training in entrepreneurship and pedin forward we ka bi wom akopie mu ne duafie ahodo mu. Ena womo akwa kire womo de ne duafie ensanu dwuma ahodo. Ekon befa so aye niam bi asekobase ye omu firi honom a womo so nsa ebekọ wonom ano. Na in fact, make kind story and papa. Now over 1,250 prisoners and officers and asa and cheche ako ama womo. Now we know a national entrepreneurship and innovation program and a Ghana prison service and a kawa wumbo momadi jumedia at say na ohwe mfoni na opanyi William Afari ono third from right mfoni wa deputy commissioner Edema prisons and afi Ambrose Derry so ewa ha interior minister and ampanifo ahodo bi John Kuma say onso deputy minister of finance Kofi Fosun Kansa nso edi akire ya ne nyina mu no omo kire omani so aso se wo mo de na duafie no watumi anyansa no wasa mo mu sika butini bi se wo wi a wonfa emfi adwuma na se koba se omu free na duafie ho no ma omo so ebenya bibi ato yefunu pan no emu na Kolebu teaching hospital kidney transplant wo mo aye bi na in fact say Ghana ye kwayanim papa dimu emunchemo no ewo daily graphic double crater road crashes death reduced first half of 2023 we no ya na ya credit ni bia bana ka se started red aso message na no de na yefo kadafo wo TV so in fact ema ye hu se o kadafo tu omufo omu tie afa obi a she helmet light ni so red na obi agina ema somewhere later last year nyana road kwanhia no enkanka de ye involve omo etu okada no eba fom kra na ese bosome miensa edinkan was the first half na ese bosome nsia ye edinkan no empanimfo kyeremu a kan kwanhia so ate o ha mu nkyemu du nsia. Next has been reduced by 214 so what to afra say one say ekoye pa na osi nipa 1086 and chese one more free mo na 6904 and enya sa enkwanhie free January boso no ebepem June ya etwam na what to afra say one say afidie no aba fom pa enti emunsem was a ban on movement of ruminants lifted in Upper East on anthrax yade yi ne tie ne mampanimfo de so no eto emo mu porisa te sa nantwie mponche enwan ruminant no eso se mpanimfo kyeremu ayade no wo mo atu ho na monti sa eso no wo mo ayi afri honom we ye business finder 7 defunct government entities to be sold. Liquidation listing on GSE strategic investment also planned for the rest. Nesa abanyu mekwa huduo bia chese wo mo abu niam ahuduo bi so ne hye ya huduo ho no mo ye nsa dan ye adwuma papa bia ne mpedimfo kyemu a eho akohia se wogie mu emeko ya se wunya business finder de obokwata no benya mu enhwehwemu Samuel Abugina Paul wo ye soafo wo hwe nsa seni mu adodode nsam so nimfo nyi da ha wo se Damongo best tourism destination. Nese ye pebia ya hodo a
Omanfo betu kwan aba kwansra behwe wani so ade abehu na mamra ni abakosam a ose damango eye de din kan pa e wo mai mu a eye the business finder de obokrata no Adom Nsem aba ti de obokrata no de aba na emunsem dodo no ebetimi aboso ama atiefo no eno no Adwo mamenase mamenase na enyina ya abatan ye fa bi ntutu ye ho adesra ye de be matwedi ampon se onnom yen se yen wunya ye ma onnom yen kwatenten obade bibia e wo batan bia nim ye betumi abase ebeyi na firi ho afiri ni ma ho no obade ennom yen oma ye sadom no oma no mpare yen batan bia ntumi ntina senhwe ne ma na ne manyi batan ya woda dem di oda yare sabia obade ennom no na oma na hoden na won sori sasa wankwa ma ne ba enedi oba Facebook adwa ababa wa ne da hod baba ne da ho no one da ho yo obi ba kama 33 na say tipenso oko wakra wankwe mpo de wankra oko hey na Abraham